Banyak kak masjid pejang buat dua ni ke banyak ini apa ki? Mun maurib lumayan 15 isak kali 10 sepuh kasorang salatu walak kasi adan Allahu akbar mari apa jeng mbak adik keran sembilan katolengan astaghfirullah rabbal baraya kemakana taklum datang kok dentek taklum datang polan parak siang orang tak datang embah pah komat Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah adan tibi dikeran tibi akomat tibi ngimami tibi si amak mumjeng bejengenah beri nama tak ada mari bejeng sebum bapah maca Quran mari maca Quran kesering kesan sampai kol petok tengit deh embah ngiding kol sanga kapan ngiding pah ngudi emik ku tak aden boleh mbah Allahu akbar apuh orang sereh saya landung itina aki entar ke masjid saya ngarek itina aki entar ke masjid saya jaga tuku na tutup entar ke masjid pantar kikir kambah aja kapti siapa aten kol sanga aja nak tak beres embah keluar dari masjid beda apa cong beda apa kaki jikile tak beres ya melak kul berempat kol sanga aden kamik kaki je teku orang ke entar kapti je gara-gara kaki aden kol sanga kamik je tak beres kaki je mbak nang tenang saja wak cong selok beres engkau apa kaki ya kaki pak keluk cong kok ada nisa kaki lo entar ada maurib kau 6 kaki lo dena legelak sepu ada setengah lemak kaki ada dena cong lekok menaden kol sanga main tar kapi saya tak beres jeng kok apa kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru batan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Haji Khalil Kawakib dak selerana batan kaula amul jaki batan kaula ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Khatibul Umam juga batan kaula amul jaki ajunan Kiai Haji Ahmad Rashidi, ajunan Kiai Haji Abdul Razak, ajunan Kiai Haji Ilyas, ajunan Kiai Haji Abdul Hamid, ajunan Kiai Haji Abdul Rafiq, dan seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir nyuun saporah
tak bisa nyebut saja satu persatu asma ajunan karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa ajunan Bapak Suhanto selaku pemangku Desa Sotbara, percukan tak galib ajunan Bapak Syamsul Arifin senepoe Dusun Sereh dan saja jajaran aparatur desa sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali panitia penyelenggara pengajian umum yang diadakan oleh remaja Masjid Jam'ul Aqsa yang dikoordinatori oleh Bapak Sunardi, dan saja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid Jam'ul Aqsa sehadir, dan saja ajunan beten kaula amul jaki dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan saja imul jaki Allah ngereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur kesempatan samangken kaula ben ajunan bi Allah takbir alengki apolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala qataat dalam Allah Subhanahu wa taala kak dinto masjid acara pengajian sekelak sareng kata penyambut seputaki raudhatun min riyadil jinan asareng kalaban wali-walina Allah kak dinto para alim para ulama semoga paling kian asareng apolong kaula ben ajunan saat mangken sereh kak dinto tetia perantara kaula ben ajunan bi Allah pakun papolong sampai ke akhirat dalam keadaan selamat, dalam keadaan teka hajat kenging ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ngiring ngaturake da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat dan salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula sareng pati ajunan sehadir termasuk dari kelompok dan golongan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ada salah satu hadis baginda Rasul Tawbuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setabu kak dinto etoles pole sarang Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad katipana Tawbuna Gusti Kanjeng Nabi atabu sagak dinto sittatu asya bada menem perkara hadirin hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah bada menem perkara cepun Gusti Kanjeng Nabi semenem kak dintoh gharibatun asing semenem kak dintoh aneh. Imam Nawawi memberi penjelasan ai ba'idatun 'anil munasabah semenem kak dinto tak pantes semenem kak dinto tak cocok fi sittati mawadi'ah mana bisa menem kak dinto apolong kelaben 6 perkara selain bada pereng menem kak dinto mun papolong ben menem selain bi Kanjeng Nabi itu buaki aneh itu buaki ni benian bahkan nafsirin gharibah. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan ai ba'idatun anil munasabah tak pantas tak cocok mana bi menem kak dinto apolong kelaben 6 perkara. Panapaan semenem pertama Kanjeng Nabi atabu
Al masjidu gharibun. Masjid kak dinto aneh. Masjid kak dinto tak pantas. Masjid kak dinto jauh dari kata pantas. Ketika masjid kak dinto fi manzili qaumin la yusalluna fihi, masjid kak dinto bekal asing, masjid bekal tak pantas, bahkan masjid kak dinto ba'idatun anil munasabah. Ketika masjid kak dinto apolong ben setung kaum, sekaum kak dinto tak toman apa jangan ke masjid. Insyaallah mun isareh apa jeng ke masjid kapi Jumatan bang kisah penting entar magi Jumatan lagi kak tak usah bahas jeng ngajak makin pengajian entar kapi ngak nikah mungkin abang ki kenapa boleh bejeng sewajib secara syariat pengajian makin ajunan bisa entar kapi malah berberkat ngalak telur arya. Artinya kau leben ajunan mun urusan ibadah ben masjid kak dinto tak bisa epesa. Egi dah bangki. Jadi saya akan cek hadis ni kau beni orang sereh, beni orang saudara, ni kau orang jauh ibarat, ngi? Dok berampun roh. Ubara. Mau kalau ibu. Masjid tak ibajengin. Hadirin pada situng hadis etoles sareng Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin jawabuna kanjeng Nabi sagad dintoh la taqumus saah hatta yatabahan nas fil masajid, tak kira terjadi kiamat sampai yatabahan nas fil masajid, sampai manusia sagad dintoh cunget-cungan cungjak rajaan cung tenggen-tengan akabai masjid. Dalam kitab Dalilul Falihin ejlasaki sekeleru ni ke beni abangun masjid tapi masjid tak epa lekeh masjid tak epa raja keng si abajeng tade muni kantokan punten nikah sebanyak koborok ki muni kanto alhamdulillah bi Allah menteri pa istiqomah amin bi Allah menteri pa semua ke masjid amin. Dan gula ingat ka pesena almarhum Kesattar, Jimin Kesattar ketika pengajian sering ada bu senikah. Tore pasemak ke masjid, pasemak tinggal make tak apa je ngakur semak, pola pok capok ikar empak elek kai. Ni kata bu nak Kesattar lamba. Ya balik surah jeng cek sengkane je nendeng boy kek nyelekek pola ikar empak elek. Ni kan tu bu nak Kesattar. Ketika kiamat itu hanya akan terjadi kalau manusia sudah menjauh dari masjid. Manusia ampun tak ngurus masjid, manusia ampun tak ngudi masjid. Mangkana ayat innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajid Allah, angin pastena orang-orang saya bangun masjid. Abangun masjid ni kacepon ahli tafsir berdua. Ada al-imarah hissan, ada al-imarah maknan. Beda abangun masjid secara kenyataan, beda abangun masjid secara maknawi tak secara kenyataan. Napa saya kocak abangun masjid secara kenyataan? Beda tembok, beda petah, beda semin. Masjid bangun sampian nyumpeng. Bangun masjid. Iya le mulak na Senin. Engkau nyumpeng kabak. Berapa mobil? Atu ngi Roma beda karin tak yang kuiri beda. Lo apa magigan situng. Mun pas hadir ni kan nyumpeng tungi dengan insyaallah para cokop. Nggih dah bangki. Magi nyumpeng semin sasakan mun sahadir ni kan nyumpeng sasakan edeng insyaallah para maria sa masjid. Nggih dah bangki. Bapak Ibu hadirin, kak dinto al-imarah secara hissan, bangun secara kenyataan, arabat masjid secara fisik, kak dinto jamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Timin, ada seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto bani abangun masjid, masjid tak ampun teti ampun lastare, keng Ummu Mahjan kak dinto
asapuan masjid hadirin. Masjid tak ampun tepi umum mahjan ke masjid beni entar afejeng keng entar asapuan beda pa perempa baca ke beda selok rapi parapi beda setak bersih sapu ni ke kelako bi umum mahjan. Situmbek tu kanjing Nabi asolat engal tengal lebih kanjing Nabi ummu mahjan gak dinto tada tak etengalen kanjing Nabi pah atanya dak sahabat aina ummu mahjan da emma ummu mahjan mi tada sahabat pah ajawab qad matat ya Rasulullah ummu mahjan ampun sete Gusti kanjing Nabi mireng kabar ummu mahjan wafat selera kanjing Nabi ma'ar hadirin kanjing Nabi pah tukah faghadaba ghadban sadida kanjing Nabi tukah ke sahabat kala bentuk sejak sangat tak lima lam tukhbiruni mun ummu mahjan wafat minta ikbala kangko cak saking ikbala sengko abadengakina fa inna salati syafa'atan laha yaumal qiyamah karena mun ko abadengaki tang bejeng bekal masalamat ummu mahjan hari kiamat minta ikbala mun mate ni sampai tahu sebiang ko fadhahaba bihim ila qabriha kanjing Nabi pah minta ater ke sahabat ke kuburna mayu ater ini mau kuburna ya ater kanjing Nabi bi sahabat ke kuburna ummu mahjan dapat ke kuburna ummu mahjan kanjing Nabi ki asolat hadirin asolat ghaib kanjing Nabi mari asolat kanjing Nabi ngadep dak kuburna ummu mahjan kanjing Nabi seakan-akan Abu Dabu muhaddas sakalaban situng orang padahal tak ada orang selain kanjing Nabi cepon sahabat kanjing Nabi seakan Abu Dabu padahal ia junana kanjing Nabi tak ada orang sampun kanjing Nabi apengu kanjing Nabi pah ngabala ke sahabat ummu mahjan masuk surga gara-gara abursian masjid ummu mahjan masuk surga gara-gara akesring kesan masjid padahal benih keng abajeng keng areng kesan keng asapuan masjid ummu mahjan eba masuk surga sareng adunan Allah Subhanahu wa taala. Mentar pada dati orang si ahli kesering kesan ke masjid amin. Mun compok hula banyak kak ring tukang kesering kesan masjid ni kak kotak amal ring kesin compok hula oke ampli batado bareng kesongku alhamdulillah cang hula insyaallah hula ku ber umum mahjan versi neraka jahannam dia nika afrisian hadir napa boleh saya bangun ni kak man bana masjidan bunya lahu baitan fil jannah orang saya bangun masjid bangun aki Roma iswarkan Allah Subhanahu wa taala napa artinya sampian selong nolongi abangun masjid lambe sealako ke masjid lambe sampian mangkin iswarga ampun beda Romana napa maksud tah mun Romana la beda tak kira burung sampian masuk swarga kak tak mungkin ke bayaki Roma mun sampean tak kira masuk me ke bayaki Roma sampean selong nolongi masjid bekal ipa masuk ke swarga amin kabeh nolongi kabeh ki nolongi ini kan tak kutu alako tangki kak karena nolongi ini kebanyak beda nolongi pc tak ada numpang beras ini kan nolongi beda nolongi alako tak bisa alako nolongi ngerena tak bisa nolongi ngerena nolongi mikir tak bisa nolongi adua aduk sebisa entar boy ngakan mari ngakan boleh lo apa lah nyela sepenting cek nolongi lak nyala aki cek nolongi manglo alako enje nolongi enje laku naureng salah kapi bodoh sudah iya penggalan kenang namun kanto tak ada pulangi ibrit na telo bi gula salah alako tak alako nolongi tak nolongi di ngoreng salah kapi ari bikok kan lagi bele pang reko tu na beni dinna ari ko tu dinna kula ko ada salah antara pang lo pate lebar dia pah ari ya boleh ari kurang lurus ari le di ngoreng pada ya kapi siapa sih tak tahu mun kerode iya cak mikiring duit tokang pada biring ni kubal lebalan dua bulan Argentina di bering tak masuk aduh korang deh iya nya guruk wenter salah koy dalam roben TV karo keng ngeciling di luar orang lagi kapi coba abal TV kilo nendang lah gentang ka ada jadi gentak ruk ngeruk gentang ni kala nolong pun apa nak boleh pas sampai kak kan tu hadirin kak dinto al-imaratul masjid hissan orang saya bangun masjid secara bangunan orang saya kesering ke masjid bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma. Nomor 2 ada al-imara maknan masjid tak ampun beda bangunan la genteng la pernah pada benjam al-aqsa ada pembangunan yang nomor 2 hadirin terkait masjid kenapa pembangunan masjid secara makna
tak nolongi abangun, tak nolongi aring kesan, tak nolongi asapuan, keng entar abejeng dek ke masjid, abeda aki pengajian masjid, abeda aki perkumpulan saya masjid, abeda aki ibadah ke masjid. Kak dintoh cepon ahli tafsir termasuk al-imarah maknan, termasuk abangun masjid secara maknawi. Masjid terabada aki pengajian ngak makin nikah nikah panitia saja jehulaku bakal masuk surga kapi. Amin Allahumma. Sehadir budak ada. Amin kota. Cengeng. Sambian dia bakal masuk surga kapi budian. Amin. Maka panitia alako maka gula entar mun sambian tak datang ku kira beda pengajian. Engki apa engki? Sepaling hebat mungkin sambian gak iya. Hebatan ben Holil Yasin sambian. Paling jauh mungkin gula. Keng Holil Yasin maka paling jauh tak hebat. Gula makin paling jauh tak pelak pelakan sampian. Loh, mak tak pelak cak paling jauh Holil. Kijak gula makin paling jauh bensin ni kentek masa anje. Ya anje ke ngatanya tak kok. Bukan kira. Tak pelak gula kak. Gula bensin ni kentek sampian kak kanto luang bensin. Kentek bensin. Ngarep kentek sampian. Las juga. Alakoh entar rogi entar lesoh tak ngarep kenteh nikah ikhlasnya mana orang ikhlas nak sampian nikah pasti masuk surga. Amin. Karena al-amiluna halka illa al-mukhlisin, orang sealako nikah bakal celaka kecuali orang-orang seikhlas. Ajunan salah alako pah ikhlas insyaallah bakal masuk surga. Amin. Holil Yasin sacara majo masuk surga banja tergantung mun ikhlas surga, mun tak ikhlas hah? Gratis. Siapa ngajak gratis deh? Panitia sih ngajak gratis nih. Enjak pun kita ajak abis, bang acan kok mulia gue yang kok. Holil Yasin pak masuk surga. Mun ikhlas masuk suar. Mun tak ikhlas, siapa ngajak neraka aja. Apa neraka itu? Ada aja ngucap tak tahu kan bek lebur ke kopeng ro. Oh iya surga, ikhlas neraka. Leken kau coba tibi andina. Mun ikhlas surga, mun tak ikhlas, tak temu dah iya kak. Lebek nyaman, waro merobek ke neraka kak. Mentar beda selamat niteki ya. Mentro tahu cak Holil ikhlas dak remah gempang cara mentro tahu ikhlas apa cak Holil gempang onceng ka saudara suruh pidato cak beri amplop mun tak grunggung ikhlas kanang ki Holil Yasin cak ikhlas apa cak gempang tesah onceng ka sereh suruh pidato cak beriin amplop cak beri berkat mun tak grunggung molena swarga jo bah sapora Pak Kaleh udah pengajian tak amplop ya kak. Pak Kaleh agurunggung alhamdulillah punten aserro punten kikir punten manglo punten ken ngalkal dina kak. Lo ngocak ken ngolbek molen naro sampai 2 hari bakun kere bekeran. Apa keng tak keliru bagi ka supir dah ya. Apa keng supir tak bedep. Apa keng gila gerbeker ya Allah tadi mula bahas ikhlas Holil Yasin kita patek bersih atena hadirin buktena ketika tak ibriin songkeman nja lo ngocak kak lo nilpun nja keng ater ngokos gini gerbekena neka kan berarti kita bersih atena orang ini mau natena bersih antara ibri bentak ibri dok fitur kak kinga sambian nih kak mulai di kantongan dek mana pom lagi ya tak kira pikiran kentena bensin padahal luang bensin ya tak ngarep ibri secek bersih na atena sampian mungkin makanya sampian pasti masuk surga. Amin. Holil Yasin tak pangki hadirin karena atena Holil Yasin ki kotor kencoman dan kula ingat ke situng hadis humul qaum la yasqa bihim jalisuhum kaum sapolong mungkin ni kah tak etengali tung situng be Allah etengali situng kelompok ajunan budian masuk surga gara-gara ikhlas Holil Yasin pengampung surga na sampian pada masuk surga dia. Jadi sampian masuk surga kula ngampung saya ngajak ketek akad tengah kula budian jan terus aja cenderung ha napa makle aja nabit sapi datu nih kah
makin lepas ocen betul bakun sajam gula kaki mun pakaban ocen pidato tak buam putih nak onceng namun nimur boy ko mun nampur aja oncem mun pakaban ocen mata begitu orang apa nak boleh kalau ocen naik lepas ocen betul sajam moli ya gula kayak dia onceng nak boleh kak ya kan saja kan tu berapa jam mun pengajian orang berapa 2 jam api datu 2 jam tak ambu sekali siapa orang mun 2 jam ngunceng desel boy kak cak ngunceng kiai mungkin sampai sasopo jo tak kira ambu dia lagi di ngaki namun orang badu cemiro jambu sekali nya ku tak ngapu biata sedih iya saya bawa sampai di ngaki sampai kakan berkat aja iya nak kakan nak lo bapak udah aing aja kak diberi aing diser la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan satajah syukur kapangiran andi Nabi kati ajunan la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eka binto pada kompolan sapalaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran tersyafaat dari ajunan la illallah la ilaha illallah malal mantar uliya balisan isual kanung senengan mulati adzat Gusti Pangeran terajabis dapat ajunan la illallah nyuun tetap ijalan ajunan sampai totok da akhirah zaman nyuun tetap ijalan ajunan kasuarga tempat kenikmatan la illallah la illallah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nika suara gula jelas gini lagi. Pon, terus lagi nah. Bapak Ibu hadirin, jadi al-imar masjid beda dua. Saya kocak innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang saya bangun masjid, saya akhirnya fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Kak dinto beda dua, beda bangun masjid secara kenyataan. Bangunan nah ibadati, beda pembangunan masjid secara maknan. Bangunan adalah beda. Kenengin ibadah, kenengi abajeng, kenengi asolat, kenengi pengajian ketimangken. Kak dinto tetilan jalan kau leben ajunan bekal selamat masuk surga kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bila bipah bisa asolat 5 waktu hadirin. Bada tabuna kusti kanjing Nabi. La solatah li jaril masjid illa fil masjid. Tak sah bajeng orang sesemak ben masjid kecuali abajeng ke masjid. Ulama ahli hadis nafsirin hadis kadin tu beni tak sah aila kamalatah, tak sempurna orang sesemak kalaban masjid tapi abajeng icomboong. Sebisa abajeng ke masjid ya tore ke masjid. Oleh abajeng tak ke masjid sampian atina rajih icomboong. Mun sampian ke masjid binih eroma abajeng katibi tak berjemaah. Masjid bedah orang lain sa berjemaah. Sampian lebih utama apa jeng compok cepun ulama fikih mun sampian ke masjid eroma bini apa jeng katibi. Tapi kalau ben syarat masjid beda orang berjemaah lain meskipun sampian tak ke masjid. Keng mun sampian imam masjid make bini apa jeng katibi eroma tak panapa tinggal sampian ke masjid. Apa sebab? Karena mun sampian tak ada deki bisa ada orang berjemaah. Oh tapi sampian makmum beni imam. Cuman make makmum wa dua en karo masjid imam ben sampian. Jadi mun sampian tak entar masjid kare imam mabi tibian. Maka tinggal rajin sampian pasolat compok katibi sampian berjemaah ke masjid. Banyak kak masjid pejang wa dua ni ke banyak. Iki napa ki? Mun maurib lumayan 15. Isya kari 10. Sepuh kasorang. Salatu walak kasiadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari apa jeng mbak adik keran sembilan katolengan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kemakana taklum datang kok. Dek dentek taklum datang. Polan parak siangah orang tak datang embah pah komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Adan tibi, dikeran tibi, akomat tibi, ngimami tibi, seamak mumjeng bejengenah. Beri nama tak ada. Mari bojang sebum bapah maca Quran. Mari maca Quran kesering kesan sampai kol petok. Kol petok tangit deh embang ngiding kol sanga. Kol sanga kapan ngiding bah ngudi emik ku tak aden boleh mbak. Allahu akbar, Allahu akbar. Apuh orang sereh saya landung itina aki entar ke masjid. Saya ngare arek itina aki entar ke masjid. Saya jaga tuku na tutup entar ke masjid. Pantar kikir kamba aja kapti. Siapa aden kol sanga aja nak? Tak beres. Mbak keluar dari masjid beda apa cong? Beda apa kaki jikila tak beres ya. Melak kul berempat kul sanga aden kamik kaki je. Teku orang ke entar kapi je. Gara-gara kaki aden kul sanga kamik je. Tak beres kaki je. Mbak nang tenang saja wak cong. Selok beres engkau apa kaki? Ya kaki pak. Keluk cong. Kok ada nisa kaki lo entar. Aden maurib kolan 6 kaki lo dena. Legelak sopu adan setengah lemak kaki ada dan nak cong. Lekok menadan kol sangat main tar kapi. Saya tak beres jeng. Kok apa kaki? Neka kena ngotiaki. Panitia takmir masjid. Mun ku lekuk masjid kak dinto jam all aqsa kak dinto buk mulai sepeh. Coba nguti adan kol 10 lagi. Insyaallah ramai. Makai gula nyanda kia dan nak marin. Pon, mancar setiap orang si bisa aja ke masjid, amin. Keng dan gula tak kubeter muncang dirami namangkin kompak kan ikut nunjuk aki sampian kompak saya tu hadirin. Cok saking tak kompak tak kira antar ngak ni kakak. Cok sampian kak kantun ke benih keng tandi lakoh, benih keng tak lesoh, benih keng tak payah. Cek pun gelak, gula magi jauh tak belak karena gula ebeng sini. Sampian entar rogi mi bisa entar. Ni kau nunjuk aki keng atena sampian bagus ongku. Amin kau teh. Allah. Ni jadi iyan nadina dia. Ni malam cengang kapi.
Amin kok. Mentir bi Allah apa istiqomah. Mentir bi Allah tak iya ba. Tinggal kak. Gula benajunan kursi siap nang ben masjid ni kak. Cek ko betir. Isratul mustaqim bi masjid ni bekali dentek kau gula benajunan. Pasir orang sedih gudi masjid cek ko betir nang siratul mustaqim masjid kalian tu bekal itompa bi kau ajunan tak usah ada. Amin. Nang ibun di mana? Ya tergantung entar lah. Mun berjamaah lima bekto nang ya dolum. Muntar Jumatan tok ruah dari pengelabang luarnya. Mun karontar terawihan ruah setahun sekalian asna pala kapangpang re. Mun sentar karo bejeng telas tarawih kalau entar kong ningkong deg bababa je budia. Masjid mangkat kokor go baba deui. Iya udah berengan karontar setahun sekalian. Dan sepenting masemak, sepenting apolong, sepenting rok nyerok dek kebagusan masjid insyaallah kau leben ajunan bekal selamat. Amin. Pon, ini kisah pertama, cebon kanjeng Nabi. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid itu akan asing kalau masjid berada di suatu tempat yang orang di sekitarnya tidak pernah ke masjid. Lok toman abajeng, lok toman ngudiin masjid kalaban ibadah. Alhamdulillah. Sereh kak dinto terbukti punten napa-napa boleh bejeng cek ni kak beni bejeng ajunan bisa hadir rameh ketika dinto mentir Allah iba istiqomah. Nomor 2, Al-Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Quran kak dinto aneh, Quran kak dinto asing. Ketika Quran kak dinto beda isitung Roma keng seandi Roma tak toman macaan Al-Quran. Insyaallah menikan to maca kabdi ke Quran lagi kak. Ya meskipun rang seten punten becah dimin hadirin Al-Quran kak dinto ki zaman sahabat etoles dek kelembaran-lembaran kita asambung. Teti asape sa Quran ni ko beda e papana korma, beda e beto, beda e kertas. Ni kata apolong. Salah tulis lagi ada harokat ta. Ada ceber, ki ada titik. Keng sahabat ben ari ben sobu nyetor dek kanjeng Nabi. Quran nah bacaan nah kita sampurna pada ben samangkin. Tulisan nah kita lengkap pada ben samangkin. Keng ben laku sahabat pasti nyetor hafalan dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran ni ka ibri jabar ni ka pada masa Sayyidina Ali. Bada kancana Sayyidina Ali nya mana Al-Imam Abul Aswad Ad-Duali. Ni ka siapa ring harokat Al-Quran. Siapa ring titi Al-Quran gak dinto beni masa sahabat tapi salah starina As-Syekh Al-Hasan Basri. Ni ka abri titi abba tungi baba atta dua yatas atta lo yatas itu pada masa Syekh Hasan Basri. Yang memberikan juz 1, juz 2, juz 3 itu pada masa Al-Hajjaj. Jadi lambak ni ke Quran ada tulisan harokat, ada tulisan titing. Keng cuman sahabat maca kabi. Makanya cek pun Gus Dur Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo. Mun ngakui bahasa sereh senika Al-Quran soceh debuna Guste tae tolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edelem toreta menaki edelem. Ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya uhailal ya
senalo pada bi mangken hadirin. Haro kata tada king bisa baca, titing tada tapi bisa baca. Mangken lagena, malah mangken tajwid tak usah acer nak kana. Cek le berkembang, mangken ada Quran berwarna, idhar berna merah, ikhfa berna biru, idgham kuning, iklab kelabu. Tulis senang berna kan? Jadi mangken anak-anak apa lagi berna? Cong, man amana, bacaan apa? Apa berna aja? Merah, idhar mun merah kok. Tak usah acer makin lambok sibda sana kam jada sa sungkot sama tumtoyiban sit fintu kondok do lima lambok sini ke makin ngapa lagi bernah mun merah idhar mun biru ikhfa tinggal sini ke makin keng saya ngaji makin saja tade begitu banggi mantar bi Allah kau deban ajunan ebet orang yang ahli maca Al-Quran amin amin Allahumma bila lebih sekecaki masuk ke Ramadan nih tori usahakan kau deban ajunan man hadirin Quran ni kamun ibaca mangkin bulan Sa'ban kencerna situng huruf kencer 10 situng huruf wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun saya kocak huruf saya pun kanjing Nabi alif lam mim alif lam mim oleh kenceran 30 mun ngaji bulan Ramadan 30 ni ka etekel 1000 teti 30.000 teti man eman bulan Ramadan mun bisa to ngaji hadirin karena kau leben ajunan ngaji sekalian bulan Ramadan pada ben ngaji 1000 kali bulan lain nah man terbiasa ngamalaki amin amin Allahumma. Yang pertama masjid itu aneh kalau di tempat yang tidak disolati. Yang nomor 2 Quran itu aneh kalau tidak pernah dibaca. Yang nomor 3 wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran aneh mun Quran ni ka ibaca di situng orang keng coman orang agak dinto cuma maca kalaban lesan tapi Quran tak teti kalakuan. Quran nak ibaca keng kalakuan haram pakun tak ambu. Quran nak ibaca keng kalakuan wajib pakun tak alakoh. Maka pakun eko caaki aneh mun beda orang ngaji tapi ka syariat Islam gak dinto tak alakoh. Hadirin hati-hati kelak penyambut apun memberikan peringatan wanti-wanti takok beda orang sini berpemahaman ni benian. Makin banyak gerakan-gerakan kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Saya kocak kembali kepada Quran. Ni mun kula ben sampean beni ahli Quran. Cak kula ben sampean Quran bagi kene la tak buang bagi suruh beli. Saya beli ni kamun beda luar kada lem pole. Mun la beda dalam tak usah beli. Jelas? Karena makin orang seneka. Oh, yang dimaksud kembali kepada Quran, kita harus mengikuti Quran, jangan ikut ulama. Karena kalau ikut ulama, ulama tidak maksum. Mari langsung kepada Al-Quran. Hadirin, kula ben ajunan noro ulama keng karena untuk terooni ngamakna Quran. Karena mun Quran makna tibi, sepertama pasti kelero. Nomor 2, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mun makna tibi Quran pasti kelero hadirin. Nomor 2, mun makna tibi Quran gak dinto kaula ben ajunan cenciin tempat neraka Allah Subhanahu wa taala. Mun Quran maknai bi kaula ben ajunan, maka kaula ben ajunan pasti kelero makna Quran. Contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah ka dinto 'alal arsy yatasa aras istawa ka dinto nengeneng. Gara-gara ayat ni ka irti bi Allah ka bela beda atas. Ada kelompok yang mengatakan Allah di atas. Kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah menyatakan enten Allah ni kebeni atas. Karena mun Allah eka beda iaras, beda dua kejanggalan saya tak bisa jawab. Saya pertama, mun Allah beda iaras berarti Allah puto tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah apes. Mun Allah apes berarti pada benreng sereh. Makanya tak mungkin Allah ni kebeda aras. Yang pertama. Nomor 2, aras kak dinto makhluk. Allah sebeda setada awal aras ekabai bi Allah. Mun Allah makin beda aras sebelum aras ekabai Allah beda kamah. Tak ada repot senyam beda. Allah andi sifat al-ali, tengki, keng beni atas, beni aras. Karena makin nak kena dengodedan pak banyak ngucap. Saya serahkan urusan saya sama yang di atas. Macam di ing atas ya. Perlu berbicara ni ke akidah hadirin, ni ke akidah. Badai kadim Allah. Kanjeng Nabi abri batas kaula ajunan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mun mikir cak mikir Allah, mikir kebaina Allah. Cak mikir nyior paguluban sampean tak ngerti bah mikir Allah. Iyor luar sepet dalam kelontongan dalam pole nyior dalam bisa beda aing nah lebih dim aing aja gak saya masuk
Abah saya nyur tak ngerti kula ben sampean. Biasa ahli IPA jawab, oh air kelapa itu lewat dari serapan akar, dari akar lewat batang dikirim ke buah. Reken bedesi belai dalam lah. Iya, lebat pungka. Kula tanya, mi bisa manis, saya masangi kula siapa je. Mikir nyur le tak tahu kula ben sampean bah mikir Allah. Cap pikir, cap ini ke sepetis kole eng napa bikin ah. Bikin kok coba mun sepetis bikin kole eng buang bikin kocek mun petis ketok tang koko mun lakar sepetis bikin buang koleng bikin tok kocek tak kira petis. Oh berarti sepetis koleng koti bikin buang koleng kocek tak petis kita baru aja kula teman-teman kita holil sepetis koleng apa bikin repot saya nyampi tu kula ngucap koleng munda bikin tak petis ngucap bikin munda koleng tak petis kula jawab cak sak kasak kana cap kira sepetis colong nah munda iya bener lah lah mun jawab koleng lopot kak jawab bikin lopot mun mikir cap bae tak ngerti mi bah mikir Allah kula ben sampean Allah tak ada betesah akal kula ben sampean beda betesah hadirin tengal beda-beda tesapan jauh kata lak gini koping beda-beda tesapan jauh tak ngiding tanang beda-beda tesai kan toy kon lepan aja lok depak gula akal beda-beda tesah derem mah bareng se beda-beda tesah mikir Allah si tak ada betesah jelas tetapi Allah saja bu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu Quran makanya jak mana tibi malia tak dor jalan tor sampean Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni kecoba istawa cepun ulama tafsir andi makna petubelas hadirin istaula makna saya paling cocok istawa benih nengeneng tapi nguasain mun pah gara-gara ayat ni ke Allah ke beda-beda yaras niki Allah ni ke banyak iman gak diman kan karena beda ayat selain wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ni kan lebih semak dekat manusia dari orang leer berarti Allah beda bumi boleh tak ada ruwet je bah beda ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin cepon Nabi Ibrahim sengko entara dek tang pangeran ternyata Nabi Ibrahim berangkat dek ke Palestina berarti Allah beda Palestina beda di Allah aja tetimun pah ayat ni kaya arti etibi butuh deki makanya kula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke Quran keng untuk memahami Quran gak dintok tungang kui ulama hadirin kula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke kanjing Nabi tero oni ngamakna na debu na kanjing Nabi kutu ulama sajelas saki kanjing Nabi ajabu innamal a'malu binniyat kelakuan tergantung niat tak makna tibi oh tetih apa cang niat kanjing Nabi ajabu niatul mukmin khairun min amalihi niat lebih fokus dari ngelakoh ya mun hadis ada iya bejeng tak usah alakoh ken aniat maka tak bejeng cukup badan apa tak ada badan apa tak ada nikah antar ke kanjing Nabi langsung tak libat ulama tak ngerti tak kira tepat hadirin akhirah niatul mukmin khairun min amalihi itu tiaki dalil afajang cukup niat hadirin badan apa tak ada sabarah badan kelompok kula ben ajunan ni kebanyak yang matura keng tak ngeboleh tu kok yokom kula baca banyak youtuber cak deki ketok lah terus hodi lesin terus basah ya aman sambian sagela kula saya yokom badan pemahaman yang betul ni hadirin badan Islam bahkan di Bengkalan gak dinto ampun raja Bengkalan ni kecek raja nah pemahaman nikah Mekasen banyak dok dinaan keng tak asak-asak kok senikah kelompok nikah ajabu bahwa orang asaur hadirin orang asaur ketika ada lenekuk bereng ngumpak ketika ngumpak bah adan sebu Allahu Akbar nikah oleh mata dak nasi bereng keng tak oleh masang boleh dari bebe beda hadis senikah kak beda hadis ya karena ini kalau kembali kepada Quran dan hadis beda hadis ya kenapa digunakan kanjeng Nabi idza sami'ah ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu mun sampian nekuk beda pah ngiding munyina adan maka sampian tak usah sabe beda nikah sampai nekani hajat dari beda nikah dadi mun sampian tempona asaur nasek le teku pereng lebih tanang ngakan kita mareh pah adan masjid maka saya tak oleh cuma seelencak mun sepereng patada tak apa-apa jadi ku lekuk sambian menurut hadis nikah kapan adana sepu ngalak budak ke se kacang paipe insyaallah mek sampai duhur tak mareh saya ngakan sambian
Nika lo aneh kak, mun kesampean aneh, mun ka tetangga sebelah lo aneh nih kak. Karena nika beda hadis nih kak. Terus hadis hadirin, lah, mun lakar beda hadis kan bener. Hadis kak dinto mangka nabi ulama jelasaki cek kor mukor ngangkui hadis nih kata ada sangkut paut kalaben 10 bulan pasah nih keadaan biasa adunan ada tempon mangkin sarasar tempon ada pah aden apa jeng gelu napah ngakan gelu deh ke maksudnya akhirnya di kanjing nabi yang mulai teku apa jeng mari nangakan pamari gelu jelas. Oh tapi enten sebagian riwayat ajabu hadis kak dintok berkaitan kelaban adan 10 bulan pasah. Mun hadis nih berkaitan kelaban adan 10 bulan pasah perengaki gelu. Zaman kanjing Nabi adan 10 ni kedua bada Bilal bin Rabah bada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mun seadan Bilal bin Rabah Allahu Akbar nih kebeni bektuna 10 tapi bektuna tahajud. Keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum hayya 'alas shalah mun ibnu Ummi Maktum seaden masuk waktu subuh mun Bilal bin Rabah seaden waktu tahajud nakar ki oleh ngakan hadis kak dinto berkaitan kelaban adannya Bilal bin Rabah tak berkaitan kelaban adannya Abdullah ibnu Ummi Maktum pantas mun oleh ada karena kita masuk waktu subuh hadirin jelas ini. Jadi jak gor mau Quran, boleh ke Quran, boleh ke hadis. Tapi kuleban sampean yang ku bedai luar ya. Kuleban sampean bedai dalam mungkin cek ki abali. Orang si abali ni kemun luar, mulai dalam ki abali ya. Paham? Jelas? Kelompok ni kecukan hadirin saya ngajak aki, molotan bid'ah. Kan beda mungkin lagi. Banyak hadirin boleh lebih gula. Molotan ni kasi ada bubit abani cuma di luar NU maka NU ngucap molotan ni ke bid'ah cuman al-Imam Nawawi fi syarhi Muslim ada buwal bid'atu bid'atani bid'ah ni ke beda dua bani kapan bid'ah masuk neraka tak saja saya ikhlas saya tak ikhlas kanjeng Nabi masuk neraka punten hadirin Quran ni ke ibu kuaki kanjeng Nabi ampun wafat pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah hadirin keng ulama ada buku Quran ni ke ibu kuaki bid'ah keng maki bid'ah wajib hukumah karena mun tak ibu kuaki tak kok tak ada pak ka saudara ni kalakuan bid'ah ni ke beni cuma bakto sahabat zaman kanjeng Nabi bid'ah ni ke beda kak kan bid'ah ni ke saya tak kelaku kanjeng Nabi lagi abai ke baik kelakuan ibadah bi kanjeng Nabi tak kelaku bi kanjeng Nabi tak pakon alakop ni ke bid'ah zaman kanjeng Nabi ki odi bid'ah ni ke beda timin kameramin obo katasan ya njak mun tempo na tujuk pah mancing tak jande elang cetak ke sapi datur. Timin hadirin perhatikan bahwa meskipun zaman kanjeng Nabi abai ke baik dalam ibadah gak dintu beda. Tapi benih cuma ketika kanjeng Nabi wafat lamba zaman kanjeng Nabi orang asolat berjamaah. Pon. Cek. Zaman kanjeng Nabi cimin orang yang salat berjamaah bejeng duhur. Allahu Akbar. Bejeng. Oleh 2 rakaat pah beda sahabat amak mumah. Si amak mum ni ka langsung abejeng 2 rakaat apa kencang. 2 rakaat pah noro imam karina. Iki zaman kanjeng Nabi. Jadi salat lembek ni ka. Orang abejeng oleh 2 rakaat, kanjeng Nabi salat oleh 2 rakaat. Pah beda orang amak mumah. Ni ka saya makmum masbuk ni ka. Tuli abejeng 2 rakaat apa kencang. 2 rakaat karen apa abareng ben imam lambek senikah situng bektoh kanjeng Nabi ketika salat Sayyidina Mu'ad bin Jabal amakmum imam oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal datang amakmum ku tak apa aku bini benian Mu'ad bin Jabal ni kah enten beni abojong kencang 2 rakaat pah na bengaki beni langsung noro imam abojong oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal pah abojong nikah pah lo apa kencang langsung noro imam Mu'ad bin Jabal imam assalamualaikum Mu'ad bin Jabal pah cek nambahin 2 rakaat ni ka aneh ni benian karena tak pada ben sebelum mah Mu'ad ni ka abai kebai perkara anyar dalam ibadah kanjing Nabi oning dak kalakuna Mu'ad di kanjing Nabi pah ide buaki qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum Mu'ad ni abai kebai anyar ala ko bid'ah
idulum ibadah kakek keng kakek mun abajeng nin teding muat ya lo apa sampai mangken seetoro bi sampai aberjemaah langsung noro imam pah marin agente en salat sekorang kak ditonoro muat beni ajarna Gusti Kanjeng Nabi secara awal keng bi Kanjeng Nabi diakui kebenarannya hadirin jelas tiba-tiba nih kapan kayak kalau Kanjeng Nabi bid'ah kayak kalau Kanjeng Nabi neraka. Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Sayyidina Umar tarawih polong sa masjid Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Sayyidina Utsman kak dinto hadirin adan Jumat dukalih Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Mun pah sampai adebu kalakuan mun tak kalaku Kanjeng Nabi kalakoh masuk neraka secara tak langsung kau leben ajunan suul adab dekat sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung kau leben ajunan ngocaki Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman kak dinto masuk neraka na Allah wa ya'udzubillah mantir kau leben ajunan selamat amin Allahumma makan cek bang gampang kembali ke hadis nih kiai ke seelang kene katorok kak mun seelang kene ke atahdil sambian mun seelang masjid nih kak nih kiai nih ke Khalil Kawakib ke Abdul Hamid ke Abdul Rafiq ke Abdul Razak ke Khatibul Umam mun amoloten sambian mun nikah beda ke acara selamatan hadirin mun kiai ni kengang kucimat acimaten sambian boh syirik para caja keselo syirik mun para caja keselo makicang NU syirik aselo anku para caja keselo ceking kebayap siap kan pecah deui ruang mun bercem-macem paloros ka ceda ka besa maki ceda kan siapa sih para caja keselo nggih napa nggih kunaban sampean kuburan nyembah kuburan syirik si nyembah kuburan saya hadirin saya minta kareng mati siapa minta na ke Allah atau wasul kareng mati libat perantara kau leben ajunan yanjak ngakui cimat duk kafir mun ngakui cimat kafir makin nginum bodrek kafir siapa sih percaya ke bodrek cuma syarat mun trober searjeng kau tungi mun trober selapar kau tunga mun trober ngantok kau tu teh mun tro andi anak kau tu wah kok kan syarat nih kak syarat mun Allah tak usah syarat kak bisa Allah gak dintok maberes arjeng mata lapar orang tak ngakan bisa ashabul kahfi sangang teluratus sangang tahun tak ada tak lapar kak nih itu mau tak lapar tak ngiding deh cek lapar kan ngiding jangan bener mun Allah bisa apoy tak panas bisa Nabi Ibrahim yober kenapa debun Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim mari yober Nabi Ibrahim ku tak kumikil hadirin Nabi Ibrahim yober celep wala bade senyam Ibrahim mutiaki mun tak bleker ya kunaban sampean mun andi anak ku tu abi ini mun andi anak ku tu alake keng mun Allah saya ngasokan di Siti Maryam gak dinto tak alaki andi anak hadirin romoro ngandung Siti Maryam munajat qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar ya Allah mak bisa ngandung cak gula tak tuman iseting reng laki napa cak pun malaikat qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun korla apal maki fayakunat tolo bang mak ngandung jagung tak teman laki pangeran begitulah kalau Allah berkehendak Siti Maryam tak usah sebab mun Allah ngakui kun fayakun ngandung tak laki andi anak hadirin alhamdulillah penggalan makin lebih banyak senit Siti Maryam nih penggalan compok gula kak telok di bari ngabaru tak laki ngandung tanya aki mi ngandung lecet alake nang tenang senyempit tahu kak ngarang kok ninda Siti Maryam kok wacan malaikat campur pura colon ngarai kok ini kayak penggalan mun isot dore kan bulambok jelas sejam kalah kak hah iya telok saya kebelah kurang telok iya mana pamari mari kulema lu kira kan kulema ka pidato sampai kulema sampai tak kira mulai nanggi tak kira mulai kan todo senen tengah berkat bi tibian keluar apa pidato sampai kulema apa kun nang sampean dek deh keng debak karo mana gula EPSU colong hodil cek lanceng ai arah apa teh billahi cilok ngare engko kan itu bang EPSU bungko nama ayu tutup boy telok
Ya, yang ceng boleh le ke bela. Pon. Masjid aneh mun tak ibu jangin. Quran aneh mun tak baca. Senomor 3, Quran aneh mun ibu cibi orang fasik. Napa fasik? Fasik ni kan nomor 2. Beda 2. Situng ala kutusa raja mereka sekalian. Otaba ala kutusa kene keng noleh. Ni ka fasik. Ngak sen hukum dia. Fasik. Tetih macam Quran tapi pakun tak yang lelaki. Senomor 4, napa se aneh? Ar-rajulus shalihu gharibun fi yatim ra'atin sayyiatil khuluq. Beda orang lelaki fokus andi bini na cuba akhlak ko. Tak adoro suruh ke barat ke timur, suruh mangkat nengeneng. Suruh ke dalam nyepul keluar. Suruh kentang napang. Mula napang daripada remak ajan silake. Muntar kemantan roi pasang kapi apa ya Allah cek pe pena tega ingat karnaval. Oning dong kerbungu beteng. Bokong pala tauring tantem ke mukan acem ro. Muntar kemantan ratin ke pasar ratin. Keng muni ro mai ngak tintetin. Mun la jenu sidan ngak makin haram kan telu hari tak mandi sekali. Sayang kuy tertahun petong bolor. Wape kepe ngalobeng. Bedebuk. Tak balik je buk. Sampai mun keluar ke lampi saya agak buka matau betes matau pokang. Aneh mau tidung ben lagi dengan ku celana levis. Lagi nasi muka sampai subuh tak mari. Tak balik, muntar keluar jo pasang seret-seret dulu kapi. Saya tutup bro lo. Benih ketat saya tutup. Mun keluar pasang ngak jua. Mun eroma buk. Saya agak buka dua sepid di ereng sepid di ada juang kui jua. Cak tak balik keren dina dia. Mun tidung ben lagi nasi la levis ki bederantai ya kak. Salah rantai ki gembok gelu. Aduh lagi nasi muka senyari kunci na ducem dah temu. Aduh ego. Tekni setelah dibuk lagi dari buk mari coba dia buk. Yang jadi banyak tu balik makin ni kak. Ni kegorib aneh dia pun kajing Nabi. Mun keluar iber berking mun kalagi nata ibeki kan anehnya mana ni kak. Bener. Tabalik sabalik ke wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Sabalik ke orang bini saya fokus lakin namakin saya tak boleh. Salah lain bini halal luar saya jeling apa tak ada. Ni kepada tak boleh kia. Bi kanjing Nabi ke bala reng laki sampian mun entar ke pasar nemu reng bini ke lampion pah lebur sampian. Bi kanjing Nabi esoro pleman ka compoong karena saya compoong pade ben saya pasar ju esen naga. Mun tak percaya banding lagi. Muji ha kok. Dah hadis sesani kelakar. Sampai mau ngata lain luar bah lebur pleman saya compoong pade persis karo lain bededo. Mun tak percaya coba banding lagi. Banding lagi yang kuku udah si budu lagi nih. Pahetai itu dan saya pasar mau jelek ke iyo korek biko itu. Pade apa bidu na tore? Pade kan? Tak karo kingi kala-kali nafsu kudu ben sampean. Aduh, cocok rega. Oke kok. Lo teman nyapit kak baru saja nyapit je kak. Pokok montai berdiri kak saya pasar juga boleh kak. Orang tak mantoman sate. Mangkana kedik buk, mangkana kedik tulin tadi selake. Leso kak. Ngiro nyanyi. Loning kuda salah lagu kak. Lambak lagu berlebur nyanyi saya tenda gik nyaman. Makin saya lagu nah. Oh bu lanceng loros celeng eri bondi. Nyanyi apa kuda nyanyi ngani kegius ni. Ku tak butuh kemarin. Pon. Si nomor 5 nomor 6 terakhir. Pamari. Yang muncang boleh. Mai betul kak. Si nomor 6 si terakhir. Al-alimu gharibun fima baina qaumin la yastami'una fi. Orang alim, kiai, ustad pinter aneh. Mun kiai ustad pinter beda situng kaum keng orang sebeda sekitar tak mirengaki kada buna kiai, tak mirengaki kada buna guru. Mun ibelai salah tak etoro erasan ni. Beda apa tak ada? Banyak tapi benih kanto. Thank you kak. Benih kanto ada sehingga kuasa kali. Pernah ambil agak dito. Tori mak lihat aneh, mak lihat asing, semendem ni kapal becek. Tori masjid sambil entarin, tori Quran sambil baca.
Si bisa torok dari Quran. Tore pedeti orang laki sesai. Buk, pedeti orang bini si bini ongguan. Mun keluar tutup, mun karoma pada ngaki buk. Cek bahta balik, mun keluar ibar mun iroma. Lesok, leku lesok. Ring bini ni kemun sampai ngacep ke ada ke selaki buk. Pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Tak usah ngacep ke nyium ke ada ke selaki. Pada ben nyium Hajar Aswad. Napa boleh selaki lah karena celeng. Asli cek Aswad kerja. Guru-guru ngaji orang-orang alim mun 6 ni kai pembicara insyaallah kuliban sampean bejrah dari dunia kantos akhirat amin Allahumma saya alako saya nyumbang saya ngerena saya hadir manter petaka hajat dunia akhirat manter pelancong umur sebarokah paringin rezeki saya halal untuk syarat ibadah ke Allah saya hadir mun beda sandi masalah bi Allah yang kak masalahna mun saya hadir beda sandi penyakit bi Allah yang kak penyakitna mun saya hadir beda sandi otang bi Allah pelekas majar otangah mun kita bisa majar ke tengah si mau tang mentir lupa amin mak ada iya mana itu akhir nyun sapora bagi sambian sapora kaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah durian buah kedongdong cukup sekian dong akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.